Kardom solangdo kar biarat ke doan Bini ilitum kachinghon asar jai kathar IS retire ahin pen Lamding Road 11 kilu pu adim Nangja lin konsi Ritnong Chingdi along an kepale Dunji aphan si sar ahem pen suthot dak kebar adim nang le thu alo jo sar tuman ta adim nang le alo nona bang ko cheng thu po hari rajai ta nampak lang po dei hari rajai ke la bang hello jo la hota na bang ke hari the men du lo nang thayo dom na tu oh la prang ke sa tum dam om lo yo Pilih itu lumayan men seperti tipe sih jadi ladak ojoi itu mari dolong arunong cinggi itu lumayan konsensi hotel tempel loh apa yang ini sopi kami menipu sama itu ano ya itu masa sebenarnya kami yang lolos itu mah yang tidak ya sama tingkat pun apa yang itu update tapi ini cuma dong jalan jalan itu di kampung bantu kena saksi itu mah dia perlu di cara kan kita langsung arung nong tinggi langsung perlu di arung pak iya dia tak kecil malah RSS atum kadu ko itu mahal itu kami pasti tinggi dah sama kita punya santai dah aku bilang dong nong kameramen video paklang tuh Chelong andamen lola te terai koma oge ini nang lele klem te terai komang kama kareli pita chelong andamen lola te terai koma oge ini nang lele klem te terai komang kama sibang non sari sundo sari sondo o akli mang patindo usare ki sakindo di bole purong girina sulang du akaya re don rindo re padona rindo re padona kisang dia pora ben lali de terai komao ke pi Udah ada ketangkap. Iklim ini ya bang,